kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Turamaze kwiga ivyumba bibiri vy'amasengesho. Tumeshajifundisha vyumba viwili vya maombi. Icyumba cha mbere cyari kihe? Chumba cha kwanza ni cha wapi? Cha mbere kwari? Cha kwanza ilikuwa ni icyumba cha kabiri? Chumba cha pili? Guharira. Kusamehe. Icyigwa cha gatatu? Mafundisho chumba cha tatu. Nicho chuno mosi kivuga ngo guhimbaza no gutazi. Ni cha leo kinasema kuabudu na kutukuza. Amasengesho yo guhimbaza no gutazi, maombi ya kuabudu na kutukuza, bibanye n'ingene indimi bagiye basobanura, kutokana gisi watu leo wanatafsiri. Hari amajambo atajanye neza na iri jambo guhimbaza no gutazira mu Kirundi. Kuna maneno hayaendi vizuri na hii neno ya kutukuza. Muga muzindi ndimi bikajana, lakini mziki vinaenda pamoja. Gutazira, kutukuza, mu Gifaransa vyitwa adorer, inaitwa kwamba ni kuadorer. Mu Giheburayo vyitwa shakar, Kiebrania ni shakar. 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 Mu Kigiriki ni proskunesis. Gutazira, kutukuza, abantu benshi baravyitiranya no guhimbaza. Watu wengi wanafananisha na kuabudu. N'abaririmbyi bamwe bamwe na waimbaji bakubwira ko indirimbo za adoration, wanakwambia nyimbo za kuabudu nizazindi zigenda bukebuke, nizazenda pole pole. Nawe niko warubizi ndio. Mugabo lakini irashobora kunyaruka ari adoration, inaweza kutembea na ni adoration. Cyangwa irashobora kugenda bukebuke ari louange, inaweza kwenda pia pole pole. Bivana niki turaza kuvyiga, inatokea na nini tutajifundisha. Dore kuri adoration tuanzie kwa ariyo gutazira, njoo kuabudu iyo gutazira, iya kuabudu nugusenga, ni kuomba, canke ugasenga mu yijwi, ama unaomba kwa sauti. Mu yijwi ni kuvuga melody, nuvuga kuririmba, sawa? Kuimba ndio. Ego, nugusenga ni kuomba, na ugasenga mu yijwi, ama unaomba kwa kuimba. Upfukamye, unapiga magoti. Ubikoze upfukamye, ukibifanya umepiga magoti, canke ugaca bugufi, ama unanyenyekea mbele za Mungu, cyangwa ugakoresha ikindi kimenyetso cy'umubiri, ama unaonesha ingine dalili ya mwili. Aho uba werekanye ko uri kurasenga cyangwa uri kuraririmba adoration. Hapo unakuonesha kwamba huku naomba ama huku naimba. Na ugira adoration ifata mu mfuko. Hakuna anayefanya adoration achikamata kwenye mfuko. Asante Yesu. Asante Yesu. Ni kimenyetso cyo guca bugufi. Ni dalili ya kunyenyekea ku mubiri. Kwa mwili. Aho rero ni hanze ku mubiri. Hapo ni nje kwa mwili.
aho rero bica bisigura ko inamaanisha kwamba ubu uciye bugufi imbere y'Imana, unakunyenyekea mbele za mu Mungu. byo uvuga byose rero ubwira Imana, Katika mambo yote unasema mwambie Mungu. ubivuga uciye bugufi, Unavisema unanyenyekea. ego kandi guca bugufi Tena kunyenyekea biragaragarira ku mubiri. inaonekana kwenye mwili. Gupfuka mupfukamisha mavi, Kupiga unapigisha Biblia magoti. itubwira ati kila goti litakunjwa. Biblia ivuga ati amavi yose Ego azofukama. amavi yose azofukama. Kila goti litakunjwa. Haleluya. Amen. Tange Adoration gutazira, ama kutukuza. urapfukama Unapiga magoti cyangwa ukamanika amaboko ukaraba hejuru, ama unaweka mikono juu cyangwa na ukora kutazama ikindi juu. kintu cyose cyerekana guca bugufi imbere y'Imana. Ama unafanya dalili yote unanyenyekea Mungu. Adoration ni iki rero? Adoration ni nini sasa? Ni kubwira Imana. Ni kuambia Mungu. Indirimbo yose uririmba, Nyimbo yote huku naimba, uri kubwira Imana, unakuna mwambia Mungu. iba ari adoration. Inakuwa ni adoration. Iba ari gutazira. Inakuwa ni kuabudu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndabona munda bati ibi byari bibereye abaririmbyi twe ntibituraba. Naona mnanitizama eti hivi vinastahili waimbaji. Ninja atari muririmbyi ngaha. Nani si muimbaji iko Aba hapa? baza kuturongora kuririmba gusa twese turaririmba. Wanakuja kutuongoza kwa kuimba lakini sote tunaimba. Amen. Haleluya. Amen. Unkurikirane neza. Unifuatilia vizuri. Uraza kubona inyungu y'amasengo yo guhimbaza no gutazira. Utaona faida ya kuabudu na kutukuza. Nibuka ko ari icyumba cya gatatu cy'amasengesho. Kumbuka ni chumba cha 3 cha maombi. Haleluya. Amen. Uri kurabwira Imana, kama ukuna mwambia Mungu, biratandukanye na louange. Viko tofauti na louange. Indirimbo yose uzi, kila nyimbo ambayo unajua ivuga Imana, inaiambia Mungu, ibwira Imana, inaiambia Mungu niyo gutazira, ni ya kutukuza, niyo adoration. Ndo adoration kwa Mungu. Akarorero, mfano, Yesu kunuri mwiza mwami, Yesu kunu, niko ndabwira niko na mwambia Imana. Haleluya. Amen. Akandi karorero, ngine mfano, Yesu rushagacira mafra, niko ndabwira Yesu, niko namwambia Yesu. Nawe ndabibwira nga ndiko ndabibwira Yesu. Hakuna mtu niko naambia hapa namwambia Yesu. Haleluya. Amen. Uri mwiza, uri mwiza. Nushakubwira uri mwiza wibereye uko. Huwezi kumwambia Mungu kama ni mzuri. Iyo adoration yawe nizo bikwiye. Iyo adoration itakuwa enea. Ubwira Imana, unamwambia Mungu, mugabo mu shusho y'umubiri, lakini katika sura ya mwili, yo guca bugufi, ya kunyenyekea. Lakini sote ugomba ko guhimbaza kwawe, kama gutazira kwawe, unataka kuabudu kwako, Imana ivyumva, Mungu akusikie, ubikora n'umubiri ugakora, unavifanya na mwili unatumika. Hari indirimbo barima ngo manitsa amaboko yanje, sinibuka iyo ndirimbo. Amaboko yanje nibiganza byera, mugabo akavuga ati manitsa amaboko yanje umeze uko. Lakini unasikia nasema nanyosha mikono yangu iko hivi. Urukura kina teatre Imana sasa. Unakuwa kunaigiza. Sasa urukura kina teatre cyane. Sasa unacheza filamu ama usigaye ukina muri Faraja. Unakula cheza mfaraja. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Urashaka kwatura, unaweza kukiri, kagira ma declaration, unakuwa na madeclaration, ukavuga ubukuru bw'Imana, unasema ukuu wa Mungu, ukavuga ibyiza by'Imana, unasema mazuri ya Mungu, mugabo wibwira Imana, lakini unaviambia Mungu. Kuri adoration turavyumva, kwa adoration tunaelewa. Haleluya. Amen. Guhimbaza, kutukuza, louange. Louange. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muri louange, katika kutukuza, sikubwira Imana, sikwambia, sio kuambia Mungu, ni kubwira abantu, ni kuambia wanadamu uko tuzasa nikurahishurwa, ninacho gituma abisi, ukabwira abantu, unaambia watu. Haleluya. Amen. Cyangwa ukabwira Satani, ama unamwambia Shetani, ewe Satani uvoma biva, ewe Satani uvomera mu kayungiro. Iyo ni louange. Iyo ni louange. Kukubwira ntabwo ubwira Imana, au mwambii Mungu tena, ubwira abantu, unaambia watu, cyangwa ukabwira Satani, ama unamwambia Shetani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arindi baririmba ngo wewe kiranga urahumiwe kiranga, n'abarozi baraguhevye kiranga urahumiwe kiranga,
na ntunzenya yaraguhevye kiranga urahumiwe kiranga na kabibi yaraguhevye kiranga urahumiwe kiranga jambo ry'Imana ryajitse mu mutima wanje ndabivuga sininya urahumiwe kiranga. Amen, amen. Niyo nayo haruzi Nayo kuna ijua. ariko ngira nkabwira iyindi uyizi ngo amukoza hirya amukoza hino afata agahanga yewe Hiyo unajua. rero louange Sasa louange cyangwa guhimbaza ama kutukuza, ubwira abantu unaambia watu ubukuru bw'Imana, ukuu wa Mungu, ubushobozi bw'Imana, uwezo wa Mungu, ivyo Imana ikora, mazuri Mungu ivyo Imana anatenda, ishoboye, yale Mungu ngabibwira abantu, na unaviambia watu. mugabo mwijwi ry'indirimbo, Lakini katika sauti ya nyimbo, cyangwa mwijwi ry'amajambo yawe, katika sauti ya maneno yako, haleluya, amen, cyangwa ukabibwira Satani, ama unaviambia shetani, cyangwa ukabwira wa mubiri, ama unaambia mwili, wa mubiri uraboze na bayirimba kukiriye mubiri we, mubiri ndagukundaga ariko uransura, urabwiye umubiri, unaambia mwili, kandi ukoresheje umuntu wa umubiri nyene, tena unatumikisha mdomo wa mwili, ubwira umubiri ati mubiri we, mubiri we, wewe mwili, mubiri nagukundaga ariko uransura, lakini unakufa. Uravuga, unasema, ukabwira ijuru, unaambia mbingu, hapana Imana, hapana Mungu, mugabo ukabwira ijuru, lakini unaambia mbingu, mugabo uvuga, lakini sema ubukuru bw'Imana, ukuu wa Mungu, ivyo Imana ikora, yale Mungu anatenda, ivyo ishoboye, yale Mungu anaweza, mugabo utabibwira Imana, bila kuviambia Mungu, ubibwira ibindi, unaviambia vingine vitu, canke abandi, ama wengine watu. aho turatahurana. Hapo tunaelewana. Imana yeruka gusora avis de recherche, Mungu ametoa la video recherche, avis de recherche, avis de recherche, wa mutahe wo kurondeza, ule mtaji wa kutafutisha. Ego dusomye Yohana 4:23, Yohana 4:33, ubutumwa bw'isi bwanditswe na Yohana 4:23, Yohana 4:33, havuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga bukuri bazosengera data mu mwemu no mukuri, kuko data arondera, avis de recherche, kuko data arondera abamusenga bameze batyo, Imana ihabwa icubahiro. Kubera insobanuro z'indimi, kwa kuwa tafsiri za lugha mu Kiswahili, kwa Kiswahili ntirivuga gusenga, haisemi kwamba ni kuomba, ivuga kwadora, ivuga ingenda hasome, lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo, ivuga kuabudu. Haleluya. Ivuga gutazi, nivuga gusenga, ivuga kuabudu, haisemi kuomba, mbaye ivuga gutazi. Kuabudu ndio adoration, kutazi ni adoration. Haleluya. Amen. Mu Kifaransa nao havuga ngo mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, abadorateurs, Yesu ashimwe, amen, adorateur baadora, haleluya, amen. Mu Kirundi havuga gusenga, kwa Kirundi ni kuomba, kuomba, muzizi zindi ndimi bivuga kwa adora, katika zingine lugha ni kuabudu. Imana ikiragira recherche, Mungu iko atafutisha, hari avis de recherche, kuna arondera abasenga, anatafuta watu wanaomba, abadora, watu wanabudu mu mwemu no mukuri, katika roho na kweli, abashobora kuvuga Imana, wale ambao wanaweza bayibwira nyamana, wanamwambia Mungu, mugaba mu mwemu, lakini katika kiroho no mukuri na kweli. Haleluya, amen. Uadora mu mwemu, yule ambaye anaabudu katika kiroho, nuadora mu mubiri, na yule ambaye anaabudu katika nibigoye kumutora, haviko vigumu kumpata. Amen. Nibigoye kumutora, haviko vigumu kumpata. Uadora mu mubiri, yule ambaye anaabudu, nayo yoba ariko aririmba, hata kama iko na imba, nayo yoba ariko arimbisha, hata kama iko na imbisha, nayo yoba ariko aritabira, hata kama iko na itikia, ku maso gusa, kwa macho tu, urabona ko umubiri we ataco wagize, unaona kama mwili wake hakufanya werekana ko ariko arahimbaza, unaonesha kwamba iko na abudu, cyangwa atazira, ama anatukuza Imana, Mungu. Buja mu masengesho yawe, pala katika maombi yako, hari ikintu wama wibagira, kuna kitu unapenda kusema, wama usanga wejejwe, unakuja
ukuta umetakaswa. icyumba cya mbere, Chumba cha kwanza. icyumba cya kabiri Chumba cha pili. ugaharira, Unasamehe. mugabo ukacudoma ku isengesho, Lakini unasema na ombi utarinze kugira louange na adoration, bila kufanya louange na adoration. uba wihenze, Unakuna kuko jidanganya. uzoba utari mu bantu Imana irondera. Maana utakuwa katika watu ambao Mungu abo hatafuti. Imana irondera Wale Mungu anatafuta. n'abayihimbaza bakayitazira Ni watu wanamwabudu na mu mwemu no mu kumtukuza kuri. katika roho na kweli. hari wabyumvise? Kuna mtu Reka amesikia. ndabisubiremo. Acha nirudi. abo Imana irondera Wale Mungu n'abayimbaza anatafuta bagatazira mu mwemu no mu ni kuri. wale wanaabudu na kutukuza katika roho na kweli. Yesu aguhezagire. Yesu akubariki. abigisha babwira Yesu ati twigishe gusenga. Wanafunzi wakamwambia Yesu, tufundishe kuomba. Yesu ababwira ati muze musenge gutya: Yesu akasema muombe hivi: data wa twese uri mu ijuru, Baba yetu uliye mbinguni, izina ryawe niryubahwe, jina lako litukuzwe, ubwami bwawe nibuze. ufalme wako Ibyo uje. aratanguje iki? Anaanzisha nini? Louange na adoration. Louange na adoration. Ukubita ko Mana mbabarira, Wewe unasema Mungu nisamehe, na kabibi naramuhariye. na kabibi ni Mana msamehe. narinyeneye kumba mukate uno munsi, Bwana alikuwa anataka kunipa Mana mkate. warambevye. Baba umeniacha. Ariko abantu murazi kwagira louange na adoration. Lakini watu mnajua kuwafanyizia louange na Kenshi adoration. umuntu agomba kugusaba manza kuguha amasifa. Mara mengi mtu akitaka kukuomba anaanza kukupatia masifa. Imbere yo kugatirwa amakadimire, Mbele ya kumwambia tunipe kadimi. abanza kuyatisha burya uri umuntu mwiza vraiment. Anaanza kukwambia wewe ni mtu mzuri Uje sana. uri umuntu mwiza. Wewe ni mtu Urazi ko mzuri. wigeze kungirira neza wa munsi. Unajua kama uliwahi kunifanyizia vema Urazi ko atawundi mu mama mfise atari wewe. hakuna mwingine mama niko na isipokuwa. Burya nujya papa yambyaye burya mfa kumwita papa. Na yule baba amenizaa na Kuko mwita unacha baba. mfasha. Lakini anisaidia. Ariko wamufasha. Lakini unapenda Wamufasha. nisaidia. Unapenda Mbere n'ubu nisaidia. kwishuri wanyirukanye. Hata darasani Kwishuri wamenifukuza. wanyirukanye vraiment nabuze 5000 yo Kwa kuri. masomo wamenifukuza, imekosa 5,000 ya kulipa. Siko abantu bameze. Si ndio gisi wanadamu walivyo. Ariko ageze ku Mana Lakini akifika kwa Mungu ududurira. hapo hapo ni kupigia iko. Ati Mana arumva rero je nasavye imbabazi. Bwana mimi naomba Bwana shavuye. Wahindura isura. Umebadilisha pia. Urabona rero bana. Unaona Bwana? Kuna abantu baba. Mana igitegereza ati wowe nibiki. Mungu anatizama huyu ni nini Ati kabisa. ndabiro umuntu ibimujemo nibiki. Nitizame huyo mtu vitu gani? Ariko igomba ko duhimbaza no kwitazira. Lakini Mungu anataka tumwabudu na kumtukuza Kuko yega nicyo yaturemeye. kwa kuwa ndio kitu ametumbia. Burya Imana ntiyaturemeye kurya ibijumbu ntiyaribuze abe bijya. Mungu akutumbia kula viazi maana ukosa watu wa kuvikula. Yaturemye ngo Alituumba. dukwize ishimwe. Tueneze shukrani Yaduhamagaye. ya yule ambaye ametuita. Yesaya 43 havuga ngo Yesaya 43 ku murongo wa panasema 21 mstari wa ngo 21. abantu niyiremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Mu Kiswahili ngo watu niliojiumbia nafsi yangu ili watangaze sifa zangu. Mu Kifaransa publiera mes louanges. Kupiblia ama louange. Icyo yaturemeye Kila ambacho Mungu ni ametuumbia kuvuga ama louange na ni adoration. kuabudu na kumtukuza. Niganza uri impande yawe. Tikisa mwenzako. Niganza umupapa ari hafi yawe umubwira ati Imana yakuremeye iki. Mtikisa huyo baba yuko pembeni yako, eti Mungu amekumbia nini? Akwishiye ngo Amekujibu eti ngo nze kubyara benshi. niende kuzaa wengi. Niyo mpamvu ari igihe utabyaye Imana bitayikoroga nta ngora. Ndio kwa maana wakati kama uzai Mungu avimkoroga. Cyangwa ubyare benshi cyangwa bake. Ama uzae wengi ama wadogo. Uronke iki cyangwa ntukironke. Upate iki ama ukikose. Icyambere bigomba kuraba icyo yakuremeye kuri kuragikora. Cha kwanza anakuwa anataka kuona kila ambacho amekumbia kwamba unakitimiza. Nimba umwanya wa louange na adoration ufata minenerwe. Kama muda wa louange na adoration ukamata kawaida. Pole sana. Pole sana. Kandi buryaga Tena hari igihe Imana itavuga itarose louange na adoration. kuna wakati Mungu hawezi kuzungumza bila kupata louange na adoration. Abaye louange na adoration. Pakiwa louange na adoration, Imana iravuga. Mungu anazungumza. Haleluya. Amina. Dusomye Abami ba 2:15. Wafalme wa 2:3:15. Turabona amakuru ya Elisa. Tunaona habari za Elisa. Hari abami batatu bari bagiye gutera ahantu. Palikuwa wafalme wawili wanakwenda kushambulia Bari mahali. batatu bagiye gutera ahantu. Walikuwa watatu wanaenda kushambulia Bageze mahali. mu nzira bagenze iminsi 7. Walipoenda wanapita siku 7. Barabura amazi. Wakakosa maji. Barabura amazi pe. Wakakosa maji Umwe mu kabisa. bami aca bazundi ati mbega
mbega Umoja wa wafalme akauliza mwingine, nondangira ahari umuvugishwa hauwezi ukalitafutia mahali ngo kuna tumubaze. nabii? Tumuulize. Umwe muri abo bami yari umwami w'Abisirayeli, Umoja katika wafalme alikuwa mfalme wa undi yari Israeli, umwami w'Abayuda. mwingine alikuwa mfalme wa Umwami Yuda. w'Abisirayeli yari umwana wa Ahabu. Alikuwa mtoto wa Ahabu. Hama bacamubwira ati ari umuvugishwa ngaha hafi. Wakamwambia kuna nabii hapa karibu. Yari umusuku wa Eliya, Alikuwa mtumishi wa Eliya, yitwa Elisa. alikuwa anaitwa Elisa. Bagezeho Walipopafika, Elisa amubwira ati wewe wa mwana wa Ahabu, Elisa akamwambia, wewe mtoto wa Ahabu, wewe kweli kutabajije imana za so na nyoko? kwa nini ukuuliza miungu ya babako na mama Bitabo yako? uyu mwami w'Abayuda simba ndababwiye. Aingekuwa huyu mfalme wa Wayuda si Ariko, lakini banza munzanire umuntu amvugiriza inanga. leta kwanza mtu atakaye nipigia kwanza kinanda. Reka tuasome Acha Abami wa tuasome. 2:3-15. Wafalme wa pili 3:15. Ariko noneho nzanira umuvuzi w'inanga. Uwo muvuzi w'inanga ashitse atangura kuvuza ukuboko kuhoraho kuza kuri Elisa, Imana ihabwe icubahiro. Amen. Yabaje avuga ati banza muzane uwunzanira inanga ngaha. Alisema kwanza niletea mtu ambaye anapiga Umuvuzi kinanda. w'inanga Ule mpiga kinanda. avuze nanga, Apige kinanda. avuze inanga, Apige kinanda. avuze inanga, Apige kinanda. avuze inanga. Apige kinanda. Binjiye muri louange Binjiye mu na adoration. adoration, louange Kuabudu. na adoration. Na kutukuza. Ubwo nyene Hapo hapo Imana icyaruru. Mungu anafuka na shuka. Amen. Umuvuzi w'inanga Mpiga kinanda amaze kuza, alipofika, Elisa caravugishwa. Elisa kaanza Habanje kutabiri. kubaho louange na adoration. Alianza kuwa louange na adoration. Amasengesho yawe Maombi yako yarafise byose, yalikuwa na kila kitu, yabuze gusa louange na adoration. yamekosa kuabudu na kutukuza. Guhera uyu munsi Kuanzia leo mu gusenga kwawe, katika kuomba kwako, naho ufise ijwi ritangurira muri do rikahereza muri si, kama una sauti inaanzia msi na malizia mdo, nta ngorane, mugabo ube wagize louange na lakini adoration. umefanya louange na adoration. Haleluya. Amen. Ese Imana yakugirira umuntu kabuzi no kuvuza kantu. Sasa Mungu akakunemea unajua kupiga taka kinanda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibuka ko impwemu mbi ivuye ku Mana Kumbuka roho mchafu kutoka kwa Mungu yarafashe Sauli, alimkamata Sauli, iranga ko impwemu mbi muvako. ikakataa kwamba roho mchafu Bavuga ati akatoka genda huko. muzane umuvuzi w'inanga. Wakasema nenda mkaleta mpiga Bazana kinanda. Dawidi. Wakamleta Impwemu Daudi mbi ikipanda, iduze, roho mchafu akipanda ndani ya Sauli, bakavuza inanga. Daudi anapiga kinanda, Abadaimoni baca bayomboka, mapepo alikuwa impwemu inatoka, ikayomboka. kila mtu anatoka huko. Ahari louange na adoration, Mahali ambapo kuna impwemu mbi louange, zirahunga, mapepo ukimbia, abadaimoni bagahunga, mapepo ukimbia, abarozi bagahunga. wachawi wanakimbia. Nufate minenerwe louange na adoration. Usikamate kawaida louange na Harimo adoration. ububasha bukomeye cyane. Kuna mamlaka makubwa sana Burya louange na adoration pale. Louange na adoration ituma n'abansi bawe basubiranamwo. inasababisha na maadui zako wanarudiliana emo. Apana uriko urateka cyangwa umesa utangura Hapana, kuririmba indirimbo. unapiga ama unafua, unaimba, Uririmba indirimbo ya Diamond. unaimba nyimbo ya damu, Indirimbo tumvise ko ari Imana. nyimbo kama nasikia si ya Mungu, We achana nayo. tekana nayo, Kuko ibiri kwirazana satani muri wewe. maana inakuina kogota shetani ndani yako. Uriko uramesa Wakati unafua, ukamesa uriko uririmba indirimbo y'Imana. unafua ukunaimba nyimbo ya Mungu, Nzoguhimbaza Mana nzogutazira. Cyangwa uriko urateka, ama cyangwa uriko ukurapika, uragendesha imodoka, ama unatembeza ukaririmba gari, indirimbo, unaimba nyimbo ya mambo sawa sawa, mambo. mambo sawa sawa. Ubu uriko urasenga kabiri, Unakunaomba mara kuko mbili, abadaimoni aho bari maana mapepo mara n'abansi walipo aho bari na madui mara walipo barasubiranamo atakindi urinze gukora. wanarudiliana bila kufanya kitu chochote. Wewe Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Haleluya. amina. Utundi turimbo tukwiye kuba no muri carte memoire yawe. Ito ndo tunyimba tunapaswa kuwa ndani ya simu yako. Reka dusabe protokole yakire telefone zanyu turabe mu carte memoire ya matelefone indirimbo ziri. Acha tuombe protokole wachukue masimu zetu tuangalie makarti. Kwa mutangiye kuzinyegeza. Mbona mnaanza kuzifuchika? Dusomye ingoma ya kabiri igice ca 20 ku murongo wa 21. Ingoma ya kabiri igice ca 20 ku murongo wa 21 turashikana kuri 22. Mambo ya Nyakati wa pili
20:21. turasoma mu izina rya Yesu. Nuko amaze kujya inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira uhoraho no kumutazira bashazishije ukwera kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime uhoraho kuko imbabazi ziwe zamahibiye bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira uhoraho ashirabo guca igico abari baje gutera i Buyuda aribo Bamoni n'Abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri baca basubiranamwo Imana ihabwa icubahiro. Amen. Uyu mwami yabonye bamuteye. Huyu mfalme ameona wamshambulia Yehoshafati. Bamuteye. Walipomshambulia arabura uko yobigenza. Akakosa gisi ya kufanya. Acabaza Imana. Akauliza Mungu. Imana yamwemeye kwiza kumugwanirira. Mungu akakubali kumpigania. Ntiyashiraho abasoda imbere. Hakutia majeshi mbele. Acahamagara bagira louange na adoration. Akaita watu wafanya louange na adoration. Umwami acahamagara mfalme akaita abaririmbyi waimbaji bazi guhimbaza no gutazira wanajua kuabudu na kutukuza mukwera katika utakatifu. Mukwera katika utakatifu. Niko twabisomye ndogo sisi tumesoma ngo bashazishije ukwera wanapendezesha utakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abaribo bazi imbere. Hao ndo waje mbele. Batanguye louange na adoration. Walipoanza louange na adoration. Bimukaca mutamba. Mnacheza. Munaimba. Abansi bakaca bagwa hirya. Maadui wanaanguka kule. Uyu mwami acazana bagira louange na adoration. Uyu mfalme akaleta watu wa kufanya louange na adoration. 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 Wakati kisirimba. Baratamba barasimba. Wakatruka. Abansa aho bari. Maadui wa mani walipokuwa. Ngo baca basubiranamo. Wakarudiliana wenyewe. Harana utazorinda kugwanya. Kuna watu mtachunga kupigana. Wewe ingie mu cyumba cyawe. Wewe katika chumba chako. Utangure louange na adoration. Louange na adoration. Nakawakabonye mana. Ukachuririmba, ukaririmba sanzuri mwiza. Mana we sanzuri mwiza. Mana. Ukugwanya akavuga ati wa muntu yasaze. Ule mtu anakupiganisha sema ule mtu yasaze. Ni kicha. Mugishinga cyuko yoza ngo duhangane. Mahali pakuja tupambane. Aririmba tamba. Anaimba na cheza. Mukanyi sase. Kwa muda mchache. Bariko bakugwanya we n'umugabo wiwe. Walikuwa nakupiganisha na bariko bakugwanya we n'umugore wiwe. Walikuwa nakupiganisha na mke wake. Uzotanga batangiye kugwana hagati yabo. Utashangaa wanaanza kupigana kati yao. Haleluya. Amen. Wacha winjira muri louange. Unaingia mu louange. Na adoration. Wibereye munzi wawe. Unakuwa ndani ya nyumba. Uri kurigira ku isoko. Uri kurigira ku ishuri. Unaenda shule. Uri kurava ku ishuri. Uri kuragenda kuri gufata moto. Uri ku moto. Uko ku moto. Po. Wow. Bacha batangura kugwana. Wanaanza kupigana. Gusa uzobibona kuri WhatsApp bandikiranira. Utaviona ku WhatsApp wanaanza ku stati. Kuma stati. Kuri stati n'umwana mwiza. Stati ni mtoto mzuri. Ati ngo waruzi kuzonshobora. Unizali kwa mutani wewe. Wakachabaza ngo abibwira wewe. Unawaza naambia wewe. Kumba abibwira uwo bari kumwe bakugwanya. Kumba naambia mtu alikuwa pamoja na kupiganisha. Bagiye guhindukana mukanyi sasa. Wanakwenda kugeukana kwa muda mchache. Ngo aba bantu bamaze kuba louange na adoration. Hao watu walipoanza louange na adoration. Bati aba bagwanya bise bacha basubiranamo. Wale ambao wanapiganisha Waisraeli barahindukana. Wakabadilikiana. Baragwana. Wakapigana. Biraba nabi. Bikakuwa vibaya. Bivanye niki. Kutokeana na nini? Bivanye n'uyu mwami azibanga ryo guhimbaza no gutaza. Kutokeana uyu mfalme kwa anajua siri ya kuabudu na kutukuza. Ndababara cyane. Naumia sana. Hagaze umwanya wo kurihimbaza no gutazira. Bakifika muda wa kuabudu na kutukuza. Kazona umuntu umwe si hari. Unaona mtu kabisa hayupo. Hibere hija. Iko huko mdi yake. Akumayirabira. Anabaga na tizama. Abinjira basohoka. Wale wanaingia wanatoka. Yiyagaza. Anajikuna. Agira ibi. We. N'umwanya nyawo. Ndo muda mwafaka. Wagutera confusion gucanganya abatugwanya. Wakuchanganya maadui zetu. Abaguhagurukiye bose. Wale ambao wametukusimamia. Baje gusubiranamo mu izina rya Yesu. Wanapenda kurudiliana mwandani katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Hama nka dimanshiza.
nataka dimanche nakuja tuze tugire louange na adoration tufanye louange na adoration yumye imeze neza imekauka vizuri iri nzuri mu mwemu ambayo iko ndani ya iri mu kiroho mwemu iko ndani ya kiroho ugize louange na adoration iri mu mwemu ukifanya louange na adoration iko ndani ya niwibuke kiroho ibiriko biraba hirya no hino au kumbuki mama anatokea huku na niho huku hagera n'umwanya ugasanga amosozi yakora ndipo inafika wakati unakuta machozi hari mekutiririka umunsi wisanga warambaraye kuna ngaha hasi wakati unakuta umelala hapa wisanga warambaraye hasi unakuta umelala chini muribuka igihe Sauli avugishwa gezaho n'impuzu zikoroka unakumbuka wakati Daudi wakati alicheza paka Sauli yaravugishijwe alitabiri kugezaho impuzu zose zimuvako paka nguo zote zikamwanguka asigara avugishwa ari gusa akabaki anatabiri ni Daudi nawe yagiye muri louange na adoration aliingia mu louange na adoration kugezaho impuzu zikoroka paka nguo yake ikaanguka mavazi yake akaanguka muramaze kubisoma ndio umugore wacu aramutwenga mke wake akamcheka yarinze apfa atavyaye alikufa bila kuzaa kule yatwenze wagize louange na adoration neza maana alicheka mtu amefanya louange na wesha adoration kutambuka kuite santushi we cheza mpaka upige santushi ugutwenga niwe yikwegera imuvuga atakaye kucheka juu atakikogotea wewe wibandanize neza wewe endelee vizuri haleluya amen Paulo na Sila bafunze Paulo na Sila walipotia gerezani barabona ati uyu si umwanya wo gukoma induru wakaona huyu si muda wa kupiga kelele ni umwanya wa louange na ni adoration muda wa louange na adoration mbega ufunzwe niki je umefungwa na nini ubupangayi ni upangaji ubukene ni umaskini ubuzima bubi ni maisha mabaya kutaronka mubakana ni kutokupata mume kwama mu madeni ni kuishi ingwara yananiranye magonjwa imeshindikana gira louange na adoration fanya louange na adoration ugize louange na adoration ukifanya louange na adoration Paulo na Sila bariko bararirimba Paulo na Sila wanaimba gerezani wisi ngwiranyiganga eti dunia ikatikisika ibaze nahisi itangura kunyiganga paka na dunia ikaanza kutikisa jiwazi wewe turiko turaririmba ntunyiganga wewe kama tuko tunaimba utikisika mugabisi yavuga ati sinobyihanganira lakini dunia ikasema mimi siwezi kuvumilia sinobyihanganira siwezi nikavumilia reka ntangure kugira kadanse acha nianze kufanya kadanse kapolepole ngo amatanguriro y'inzu eti misingi ya nyumba amafondation mafondation ya nyumba nayo nyine atangura na guceza ikaanza kucheza ngo iminyororo eti minyororo yavuga ati no kameme ikasema twe dusigaye he sisi reka tuve ko natwe dutambe acha tutoke iminyoro yari ibaboshe minyoro kula wafunga wiradohoka ikafunguka nawe iminyoro igiye kudohoka na mu wewe izina minyoro inakwenda kufunguliwa katika jina la Yesu haleluya amen haleluya amen reka gusamara acha kusubaa ibaze naho inzu igera hitamba jiwaze paka nyumba inacheza aho inzu igera hitazira nyumba inaanza kutukuza igahimbaza inatukuza ariko wewe bikakunanira lakini wewe vinakushinda guhimbaza kutukuza na kuabudu ni nk'umuseribateri ni kama celibateri abango baseribateri bari ngaha nimumbone nabi wale ambao ni waseribateri wako hapa msinone ngira vibaya ndabakebure nataka ni wa mubake ingo zanyu mugire mariage ufunge ndoa zenu ibaze imbeba chiwaze pana iri mu nzu y'umuseribateri ikiwa ndani ya nyumba ya mseribateri irashinga umuryango inatia familia iravyara uragira umugore kavyara inakuwa na mke inazaa imbeba iri mu nzu y'umuseribateri kavyara nyumba iko katika panya yuko katika nyumba ya igashinga umuryango inatia familia yake mugabo seribateri bikanga lakini seribateri vinakataa nyiganza umuseribateri kwica imande tikisha seribateri yuko pembeni yao na museribateri ari ngaha imbeba panya iri mu nzu iko ndani ya nyumba y'umuseribateri na seribateri igashinga umuryango inakuwa na familia ariko wewe lakini wewe kandi seribateri yo ijya utwakorotse gusa yo ijya utwakorotse gusa hiyo inakula tu ambazo tumeanguka chini wewe bikakunanira gushinga umuryango gute lakini wewe vinakushinda kuwa na familia kwa nini gute inzu ishobora kunyiganga igahimbaza igatazi acha nyumba itikise itukuze Mungu wewe nyene inzu bikanga wewe mwenye nyumba inyoni mu kirere zikaririmba ndege angani zinaabudu Mungu ariko wewe bikanga lakini wewe vinakataa wewe uyu munsi kuanzia leo ndaguhaye cure na kupatia kio muhira nyumbani kw'ishure shuleni ku kazi kazini kw'isoko sokoni ubuzima bwawe bwe guhimbaza no gutaza maisha yako yawe ya kutukuza na kuabudu
amatanguriro y'inzu, eti misingi ya nyumba, fondasiyo z'inzu, fondasiyo za nyumba zitangura kunyiganga, kaanza kutikisa, iminyororo eti ngo yari minyororo ibaboshe ilikuwa ngo imewafunga ikiradohoka, ikafunguka, iminyororo yari ikuboshe igiye kudohoka mu izina inakwenda rye. kufunguka katika jina la Yesu. Amatanguriro y'amabohero Msingi wa gereza yahubohewe, mahali nafungwa, hari abantu babohewe kuna watu wanafungwa mukaborerwe, katika arabohewe kuna watu wanafungwa mu bukene, katika umaskini, arabohewe kuna watu mu wanafungwa ngwara. katika magonjwa. Icyakuboshe cyose Chochote kimekufunga kigira kidohoke mu izina rya Yesu. kinakwenda kufunguliwa katika jina la Yesu. Ngomba ko tugira pratique y'iminota mike cyane, Nataka tufanye praktiki ya dakika chache guhimbaza sana. no gutaza, Kutukuza na kuabudu tutabwira Imana ingorane zacu, bila kuambia Mungu shida zetu. duhimbaze dutazire. Tutukuze na tuabudu. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. kugezaho ibintu bihinduka, Mpaka vitu vibadilike. amatanguriro y'ingwara anyiganyige, Misingi ya magonjwa yaanza kutikisika. amatanguriro y'ubukene anyiganyige, Misingi ya usikini utikisike. iminyororo y'agasuzuguro icike, Minyororo ya dharau ikatike. ibyari bikuboshe byo mu buryo butandukanye biveho, Yale alikuwa nakufunga tofauti bivanye na zake. louange na adoration. Kutokea na louange na adoration. Uzagukora Utakwenda iza kufanya. kunyiganza, Itakwenda kutikisa. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyinshi gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.